Құрметлі телесерджилер, Миле телеканалының эфирінде Едікун информацион тәлел программасы дықатынызға валетле. Студияда мен Алиме Кайбулаева чалшам bu hafta olup geçken en mühim ve en meraklı diseler hakkında bizim yayınımızdan tekrar tanış olabilirsiniz. Şimdi ise yüz bergen vakaylarga geçemiz. Эпосы Rusия Федерациясының реабилиштірілген гражданлары үшін қуанчлы күн. Федерация шурасы 149 сенаторларының рейлері или федераль қанунның Rusия Федерациясында четел гражданларының ақлары бойынша 8-9 мадделерге деңішмелер кірсетілмесі бойынша қанунны алғышладылар. О қанунсыз Қырым АССР территориясындан сұргун етілген гражданларға вид на жительство алмаға имтиязлар бере. Bu meseleni Rusya Federatsiya Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek şahsi nezaretinde tutam. Aynı o kanunun müelliflerinden biri olam. Yakın vakitte bu vesika endi Rusya Federatsiya Prezidentinin imza koyulmasından berilecek. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitesi'nde cemaat erbapları, ocak sakallar ve Rusya Federatsiya Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek iştirakı ile müşavire ötkerildi. Koruşuvna Üniversitet Prezidenti Fevzi Yakubov teşkil etti. Olar gражданлыкны elde etilmesini kolaylaştırılgan kanunna muzakere ettiler. Bu haqda muhbirimiz Sultan Istakayeva tarif etti. Корешевның тәшәббүсчесе Кырым Mühendis Pedagogik Университетінің президенті Февзи Якубов қайдетті ки, Кырым татарлар үшін бұл канун қабыл етілуі пек әмиетледір. Украинаның төбесінде, меселесінде де бұл көп жылдардан бері көтерілді. Ну, біздің екідан екіліміз анда, демек бірсі 15 жыл, бірсі 20 жыл анда çalışıyorlar, Верховный Советте ағзалар. Лекін бұл меселе ешілмеді. Бүгін мен онда айтмақ істейім. Руслан Исмаевич Балбеков бүйірде тұра. Анда сайланғанына ярым жыл болған жоқ. Бұл меселе ешілді, қанун қабыл етілді. Аллах тағалама бен шүкір демек туған ұрымызға, достарымызға, таныштарымызға hepsini herkesге бұны қабер етмеге hakkımız бар. İnşallah evvelallah bundan milletimiz bayaqımında Kırım'da көбейерміз. Ознев бетінде Rusya Federatsiya Devlet Duma mebuсы Руслан Балбек білдірді ки, канунның қабыл етілуі devlet yardımı ile әмелге кечірілді. Әмді төгерек масаның эпосы iştirakçilerine bizim халқымыздың инкишафына қол тұтқанлары үшін тәшәкүрлер білдірді. Победу, то есть, может быть, первую после появления указа президента о мерах реабилитации репрессированных народов умножить на многие другие долгожданные нормативно-правовые акты, которые позволят крымским татарам реализовать весь комплекс мер, направленный на реабилитацию, для того, чтобы восстановить те потери, которые были понесены в период незаконной депортации. Самая важная норма в данном законе – нет необходимости получать подтверждение о выходе из гражданства Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, там, где человек проживал и имел гражданство. Жемаат эрбабы Азиз Абдуллаев бүгінгі Корешевның әмиетіні қайдетті. Айта ки, бүгінгі милли бірлешмесі үшін мейдан яратылды. Бойле Корешевлерні Кырым татар халқының векілері или регуляр шекілде кечірмесіні теклиф етті. Обсуждение – это и есть первая наша национальная площадка, где мы все вместе собрались. И вот на этой площадке мы должны объединить ценные, приближать к себе и говорить как титульные, а все остальные рассматривать и продвигать вперед. Крымский татарский народ никогда не отрекался друг от друга и не искал врагов среди своего народа. Вот эта площадка будет наша фундаментальная, и мы ее объединим. Корешев субет шекілді кечті. Әрбір спикер өз фікіріні білдіріп, қанун лейханын әмиетіні қайдетті. Әмді іштимаи меселелеріні чізмек үшін бірқач қарарлар білдірділер. Благодарю от всех крымчан, от крымских татар, что все-таки мы добились того, что мы хотели. Конечно, это же и большая заслуга каждого из нас, кто здесь сидит, каждого крымского татарина. В дальнейшем еще много очень проблем. Это справки о реабилитации, это топонимка и много десятки проблем для полного объема реабилитации нашего народа и достижения указа президента. И больше того, я скажу, есть закон о репрессированных народах, который мы должны все-таки воплотить в жизнь. Қабыл етілген қанунның әмиетіні Қырым бірлігі Жемиет тәшкілатының рейсі Сейтумер Неметуллаев да қайдетті. О білдірді ки, Русия президенті бұл қанунны имзалаған соң гражданлық алу мәселесі тез вақытта чезілер.
Огромное спасибо, Руслан Исмаилович, вам и всей команде, которая есть, и президент. Вот сегодня апрель месяц, 21-го будет ровно 3 года, как издали указ о реабилитации. Да, вот правильно было сказано, эти законы для того, чтобы дальше мы его пополняли. Қырым мұсылманларының муфтисі Көрешевнің нәтижелерін білдіріп, эпосылерін бірлікте олмаға чақырды. Бірлешіп, девлет ярдымы или Қырым татарларының актуаль меселелерін тезде алетмек имкан olur. Bizim meseleler daha çözülmesine daha kolay olur. Ama bize bağlı. Biz ne kadar birlik olursak o kadar da tez işimizi yapacağız. Eğer biz birlik beraberlikte bugünkü atalarımız ne dedi sizlere? Namusla, şerefle çalışınız. Toprağınıza, vatanınıza sahip olunuz. İşte unutmamız. Namusla, şerefle çalışacak, vatanımıza, toprağımıza sahip olacak. Başka yolu yok. Allah hepimize razı olsun. Тогерек масаның иштиракчысы Рустем Неметуллаев Русия президентіне Векрым Джумхуриет башына тәшәкүр білдіріп, мектеп язмақ тәшәббүсе иле чықышта болынды. Девлет миллетлер ара комитетінің рейсі Заур Смирнов қайдытты ки, мектеп тогерек масаның иштиракчылары ве жемиет әрекетчілері илем заланacak. Принято решение от имени всех общественных организаций обратиться к президенту нашей страны Владимиру Владимировичу Путину со словами благодарности от имени крымских татар за, в первую очередь, конечно, принятие указа о реабилитации репрессированных народов и, во-вторых, за принятие закона, который сегодня позволяет получить гражданство Российской Федерации тем многочисленным семьям, которые долгое время не могли получить виды на жительство, регистрацию на проживание. Вот сегодня, благодаря принятию Госдумой закона, эта процедура упрощена, и сегодня те семьи, которые определенными сложностями сталкивались в жизни здесь, в Крыму, и не могли иметь бесплатное медицинское обслуживание, не могли получать полноценное образование, страховку и так далее. То есть получают весь социальный пакет, ну и в ближайшее время, конечно, уже получат паспорта граждан Российской Федерации. Крым Муэндис педагогик университетінің президенті Февзи Якубовның тешкілаты иле кечірілген бүгінгі Көрешев көстерді ки, Крым татарларының меселелеріні көстермек ве оларны чезмек үшін бұл кереклі мейдандыр. Султания Сидакаева, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Уч Қырым сакені Жұмхуриетімізні ментальная арифметика бойынша халқара олимпиадада тақдым етежеклер. О июнь 4 күні Алматы шерінде олып кечежек. Балалар мектептеки мектеплерінде тәсіл алалар. Менталь арифметика деген дәрсінен талебелерден екісі Асанбе Максим кечкен сене оғырашы башладылар. Дабыр 3 сынып талебесі Искендер бойын үлешіні ағымдaki сененің январяндан берлі огрене. Ама қысқа мүдетке бақмадан балаларынды белі бір нәтижелерге ерішелер тамамыларны Қырымны тақдым етмек үшін сәйладылар. Чеші тарафлама ярдымыны есе Қырым мұсылманлар муфтисы Джимирали Аблаев ве Русия Федерация Девлет Думасының депутаты Руслан Бальбек бере. Олар эменлер Қырымның кележегі мұтлақа бөйле балаларының қолындадыр. Бұл себептен оларға бұтын ішлерінде қол тұтмақ керек. Yeni gün doğmuş, yeni güneş doğmuş olsa bu milletin üstüne biz ümit ettik ki hep istediklerimiz oydu. Ballarımız Kırım'daki yaşayan bütün toplumumuz ve bizim ballarımız, geleceğimiz akıllı, okumuş insaniyete en güzel şekilde hizmet etmesini arz ederdik. İşte ne güzel bugün buraya geldiler bu 3 oğlancık. Olimpiyadaya gidecekler. Allah kolay getirsin deyik. Biz de elimizden geldiği yardımımızı yapacak. Onların oraya gidip bütün dünyadan gelen bu olimpiyadada böyle iştirak etmeleri elbette umut ettik ki birinci yer alıp gelirler diye. Hepsi ballarımızın. Ama bizi çok meraklandıran öyle bir toplumumuzun içinde, Kırım'daki yaşayan bir toplumun içinde böyle akıllı insan ballarının olması bizi çok kuvandırıyor, çok candan sevgiyle o yardım etmeye de hazırlık ve yapacak. Поддержка она будет на постоянной основе. Мы уже договорились с Эмирали Эфенди, с нашим духовным лидером, что поддержка талантливой молодежи, талантливых подростков, школьников будет системной. Обязательно создадим фонд, который бы аккумулировал средства. То есть уже достаточно у нас много предпринимателей социально ответственных, которые за строительством тех же спортзалов готовы двигаться дальше, развивать и сферу образования, то есть, которая будет выражаться в поддержке в виде стипендий, в виде
каких-то стимулирующих там, гонораров для нашей талантливой молодежи, чтобы мы действительно имели вот такую вот опору в их лице. Важно, чтобы у детей вот на раннем уровне закладывалась мотивация правильная на достижение позитивных результатов, на успех. И вот задача не просто дать возможность им поучаствовать в этих международных олимпиадах, но и, конечно же, закрепить вот этот вот успех какими-то призами, какими-то материальными поощрениями, которые бы всегда напоминали вот вкус победы. 33 плюс 55 минус 11 минус 55 плюс 22 минус 11 плюс 55 минус 66 плюс 22 минус 11 плюс 55 минус 11 минус 11 плюс 22 минус 66 плюс 11 плюс 55 минус 66 плюс 22 минус 11. Ответ? 33. Бу көрөшү факында да тафсилатлы малумат энди келечек базар РТС күнү хаберлер программасында сиер этаныз. Нариман Тарсинова, Дмитрий Низовой, Милет үчүн. Кырым көпіріне Керич тарафтан наклие yolları график бойынша құрылмақта. Бұл иш яз мевсіміне қадар екінленмесі планлаштырыла. Құружилықта ең заманауи техника қоланыла. Бұл ерден бізді мұхбирimiz Лилия Виджат. Керич шәрінде нақлие системасы лиха бойынша құрула. Яны автопроход 8 километр ве 600 метр мейданға дарқатылажақтыр. Құружилық ішлері вастасынен 420 метрны тәшкіл еткен уч пролет олажақ ве ән заманауи шекілде yapılacaq. Лиха черчевесінде Героев Сталинграда шоссыден яны yol құрылажақ. Ве демирёл вастасыле нақлие бағы чезілежек. Более лекнен 2 севиеле нақлие системасы пейда олып, әм Қырым көпірге, әм Қырым шерлерге yol açılacak. Қырым наклие yollar қызметінің башы ве құружилық объектіні сымарыш еткен Алексей Сафронов қайт еткеніне көре yolнен бағлы ишлер yapıла. Работы по подходам к Керченскому мосту. Наклие системасы Керич көпірге лейха черчевесінде құрула. Ішімізді майыс айындан 25%ға қадар чоқылаштырacağımыз. Шымдыки вақытта тоқтатувлар жоқ. Ишлерде біз ең заманауи техника вемашларыны қоланамыз. Более севеде Русияде тек 10-15 объектлер құрула. Шымды есе топрақ дамартынен бағлы чоқ ишлер өткеріле. Наклие системасы дорт сызықнен олажақ. Бұнынен ярдымынен Керич Кефе, Қарасу базар, Ақмеждет, Бақчисарай, Ақия регион yollarının бағланажақ. Қырым Жұмхуриеті наклие система назарының бірінші муавины Сергей Семенов бұл yol құружилығының мүмлігіні білдірді. Действительно, автомобильный подход. Наклие системасы біз үшін мұйымдыр, чүнке о Қырымны ве Русияны бағлай. Бұл система Қырым шерлеріне yol açacak. 2 севиелі наклие системасы Керич ве Таврида yollarının бағлануына ярдым етер. Бұл yol 5 теремелер үстінде тұрacak. Ишлеп чықарылған башының муавины Виктор Макаренков білдіргеніне көре бүгінгі күнде ең эсас вазифе бұл Керич шерінден Кефе ве Ақмеждет шерлеріне авточезілуіні япар. Бұндан дағары бұл yolның ярдымынен құружилық районында дінішмелер ақында тариф етем. Наша задача сейчас стоит в том, чтобы пустить... Біздің вазифеміз Қырымны менясыз yolunен темен өтмек. Бұндан ғары абадалаштыру ішлеріне де yapmaға планаштырамыз. Наклие құружилық иле музави оларақ археологик ішлері алы барыла. Шымды теритакский валны тетқық етелер. Язда ішлеріні бітірмеге планаштыралар. Вы видите... Шымды сіз ендікні көресіз. Оның төпедікі қысымы зиманеви вақытымызда инсалардың кіржівден кеселді. Ама қалғаны сіз көрген кібі біздің заманға қадар сақланылды. Наклие құружилық районында антик склеп тапылды. Олар да муляттан евел 4-3 асырда пейда олғанлар. Археологлар бұл склепні музей құруқ ішінде ғарыдан тіклемеге планаштыралар. Исследуем на этом могильнике комплекс. Біздің муляттан евел 3-4 асырда пейда олған магазларны ве бұндан ғайры Треснаны таптық. Келечекте атықиятчылар тетқиқатларны кечірмеге планаштыралар. Құружилық мизрағында 150 техник рахамы ве 200 инсан çalışacak. Құружилық ішлері 2018 сенесі декабр айынаже бітірмеге планлаштыралар. Бұндан дағары Қырым купюр әрекеті açılacak. Лилия Виджат, Аким Бекиров, Милет үчүн. Қырым Жұмхуриетінің Назирлер Шурасында Хыдырлез байрамына ве Қырым халқларының реабилештіру күніне бағышланған тедбірлерге азырлану ве өткерілмесі ақта топлашу олып кечті. Мұшавереде Девлет Милетлер Ара комитетінің векілері ве Русия Федерация президенті оғынде тешкіл олынған милетлер ара мұнасибетлері бойынша шура азасы Ескендер Биляловда иштирак еттілер.
Бу елы Русия Федерация президенты Владимир Путинның репрессияга ураган халкларның реабилитацияхта эмиры имзалаганындан 3 ел олачак. Шу жумлиден Жумхуриятымыздың әрбір көшесінде тантаналы тәдбирлер олып кетечек. Крым Жумхуриятының миллиардера Девлет комитетінің рейесі Заур Смирнов Крымның Шуер район мемурияттердің елбашчыларына эмиетти мерасимлердің азырлығына буюк месулиет или янышмага чагырды. Всем, конечно же, необходимо подготовиться к проведению данных мероприятий на местах. Мы видим это как минимум в двух вариантах. Первый вариант с учетом, скажем, количества людей, проживающих на территории муниципального образования, именно относящихся к категории реабилитированных граждан. Там, где это более компактное количество, значит, я думаю, можно проводить и на открытых площадках мероприятия. И, естественно, там, где у нас количество меньшее, можно проводить в закрытых залах торжественные собрания, концерты. Мы рекомендуем настоятельно обязательно провести какие-то мероприятия, связанные с поощрением, в том числе людей активных, занимающих активную позицию в общественной жизни, религиозных деятелей, из числа реабилитированных граждан и других национально-культурных объединений. Шуны кадетмелик ки бүгінге күнде энди тедбір планы тезілді. Она көре били артистлер ве популяр иджади тақымларының чыгышлары или мирахлы концерт программа азырлана. Bundan gayrı Kırım'da yaşayan halkların Milli Yemekler Festivali, ameli süslü sanatı ustalarının sergileri, sportif yarışlar ve bala konkurslar olacak. Bayramның kayda төлевінде Rusiyanın çeşit regionlarında ve başka cumhuriyetlerinde musafirler teşrif buyuracaklar. Bayramını ziyaret etkenlerinin sayısı 50 binden ziyade beklenili. Hasan Abibulaев, Эдем Исмаилов, Millet телеканалы. Кырым Русиянен бірлешкен сон қабыл етілген ана ясаға 3 ел тола. Весиқада Кырым Жумхуриеті Русия Федерация тәркібінде укукый ве демократик девлет оларақ белгілене. Бұл весиқаны қабыл етілмесі Кырымны Русия тәркібіне кірсетілмесіні қануни шекілде екінледі. Бұл себептен Кырымда бір сыра тәдбірлер тешкіл олынды. Бұл вақытта бізім небеті келев қамызда. Тантаналы тедбірін ашқанда Кырым Жумхурия девлет шурасы башының муавины Наталья Маленко қайт етті ки Жумхуриетіміздің эсас қануны ен мұйым весиқасы кыбы сайылмақ. Бұндан да ғайры бұл қанун Русия Федерация ішінде Кырымның ақ құқықи стабилікні тимсал еткен весиқадыр. Наталья Маленконың сөзлеріне көре Кырымның анаясы бұл ярамадамызда яшақан сакинлеріні дин ве миллет мен сүплігіне бақмадан ақ құқықларыны қорчалай. Мне хочется сегодня не только вас поздравить, понимая, что здесь в этом зале собрались люди разных профессий, из разных отраслей совершенно. Не только поздравить с Днем Конституции, но и поблагодарить вас за ваш самоотверженный труд, за то, что вы делаете все от вас зависящее на благо развития и процветания Крыма. Как отметил президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, жить по Конституции – это привилегия свободных людей. Вот с этим я нас с вами и поздравляю. Крымчане всему миру доказали, что мы свободные люди. Наталья Маленко келгенлеріні анаясы күнен хайырлады. Соңра есе адлейджи, қойқожалық, оджа, журналист ве мединет саларында чалышқан Жумхуриетіміздің инкишафына есе қошқанларыны бұйық мутехасызлығы үшін фахри умвалар иле бұкафатлады. Карл Фаберже орден сайыбының толы кавалері Мехтим Исламов Қырымда нам қазанған ресам унваныны қазанды. Бұ тесәдуфен дегіл, чүнки Мехти Исламов лакшери классасында чалышмақта. Бұ техника вастасы иле оқойымжылық сасында бір чоқ инваларны япты. Ферчи устасы бұсада чоқ талебені огретті. Оның білдіргеніне көре тамам бұ балалар ярамадамызда веда Дунья Кушулерінде бізді милетімізді тақдим еті. Правильное общество, правильный социум – это в первую очередь общество, в котором люди созидают, и людей учат созидать. Созидающий человек – это человек, который ежедневно, он подобен человеку, который ежедневно садит саженцы. Понимаете? Он садит эти саженцы, не задумываясь о том, получит ли он плоды. Этими плодами будут пользоваться его предшественники. Он же пользуется плодами своих предков. Хороший сад – это тот сад, в котором садят больше, чем срывают. Тантаналы мерасимде эмді Кырым парламентінің дигер президиум азалары да иштирак еттілер. Сабри Халиляев, Руслан Хохлов, Millet için. Ахмеджеттеки меркези базар янында канунсыз тижери объектлерінің бозылуы башланды. Бұл ішінен 10-ға яқын техник нұсқасы оғраша. Территорияны полис ве халк ополчения хадимлері незарет алтында тұталар. Тек нақлие дұрағы жалшмақта. Вақия yüz берген ерде бізім телевизион тақымызда болунды.
Да, апрель 5 күні Ақмечет мемориеті юридик шақызларын эпісіне мектуб yolladı. Анда айтыла ки апрель 10 күні мұтлақ месулиетли органлар тарафындан bu объектілердің бозылығы башланacak. Амада evvelden bu iş adamlarına gönüllü olarak bu kanunsuz obyektlerini yok etmek için 20 gün verilgen edi. Ama çok kısa insanlar bu tavsiyeye kulak asmadılar. 2016 seneden başlap Ақмечеттегі merkezi bazarı yanında endi bir kaç kere bazı obyektlerin bozuluğu yüz verdi. İş adamların bazıları da bu işke kol tutup demontaj etmege hatta yardım etken ediler. Видя, что это все уже, наверное, надоело всем, да, то, что здесь происходит, то, что это все незаконно стоит на сетях, которые являются аварийно опасными, которые, ну, не дай бог, что вдруг свершится. Весь этот процесс длится уже 2 года. С момента нашего сноса рынка палаточного на Козлова прошло практически 2 года. И все рассказки о том, что никто не знал, что это будет производиться там и так далее, это все, ну, так, значит, оправдание, которое, наверное, по-нормальному во внимание брать нельзя. Bunun beraber yerli iş adamları kaydettiler ki onlar bu ticari yerleri için arendаны da bir ayga öge verdiler. Предупреждение пришло 13 марта. От 31 числа исходящий я получила о том, что я могу сделать в течение месяца добровольный снос. Что это вот сейчас происходит? Срок еще не закончен. 25 числа у нас взяли аренду за месяц вперед. Ama Геннадий Бахаров айтқанына көре ticari obyektleri bozulgan гражданларға мемориет тарафından mutlaka yardım verilecek. Onlar için alternatif yerler endi hazırlanmakta. Мы готовы оказать содействие, если у кого-то взяли аренду вперед, если кого-то обманули еще в чем-то, то есть готовы поддержать. Это раз. Второе. Конечно же, мы никого не оставляем, ну, так скажем, брошенными, да, либо выгнаны на улицу. У нас есть на наших рынках торговые места, их около 700, мы также это декларировали. Плюс к этому мы индивидуально будем работать с каждым. У нас есть телефон линии, мы его сегодня опубликуем. Я сейчас посмотрел, что это необходимо сделать, чтобы люди обращались туда, и мы будем с каждым конкретно разговаривать о том, какова судьба дальнейшая. Если человек хочет нормально работать в бизнесе, платить налоги, приносить пользу городу, конечно, мы за. Айтмақ керек ki mezkur hareketler kanun boyunca olup geçmekte. Planlarga göre gelecekte tamam bu yerde jayav zonası, yeşil teritoriya ve maşinalar için koşma toktap yerleri peyda olacak. Gulnara Karimova, Safiya Shukurova, Enver Ablaziz, Millet için. Rusiya Qaramani Alime Abdınanova adını taşıgan 44-nji mektepning kitapxanesine birinci kitaplar keldi. Milletler Ara Devlet Komitetinin rehberiyeti ve İsmail Gasprinskiy adına media merkez yardımı ile Okuv müessesenin kitapxanesinde 100'den ziyade aydın tüslü bedi ve usuliyetli kitaplar peyda oldu. Bizim televizyon takımımız da bu merasimde bulundu. Мектепке бағышланған китаплар Қырым ярымаданын байлығыны өзіне менімсей. Бұл Қырым татар халық массалары Али Майдамақ ақында эфсанелер, луғатлар, Қырым татар классика, Сият ақында китаплар ве башқалары. Олар эпосы 3 ел девамында Исмаил Гаспринский адына медиа мерkezінде нешір олынды. Русия Qaramani Alime Abdınanova адыны ташыған 44 санлы мектебінің мудирі Элеонора Акимова бұл вақа мұйым олғаныны білдіріп, müessesenin тарихына кірежегіні қайдетті. Благодарим Devlet Milletler Ara Komitetine ve İsmail Gasprinskiy adına media merkezine çoktan çok teşekkürler bildiremiz. Çünkü bizim kitapxanemizge bu ilk düşken kitaplardır. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov ayta ki, mektepke yardım ayrılığı tek bu bakşışlar ile bitmey. Maddi teknik yardımı etmesi de planlaştırıla. Zaur Smirnov mektepni Kırım'nın gururu ve Rusya boyunca onu en güzeller birisi dep saya. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi İsmail Gasprinskiy'nin Россия, Запад и Мусульманский мир adlı kitabının mühimligini ve aktualligini kaydetti. Все, что говорил Гаспринский в свое время, сегодня не потеряла своей актуальности, очень важно, и как раз связь между российским мусульманством, между западными традициями и обычаями, и показывает, и слова Гаспринского это подтверждают, что крымско-татарская культура, крымско-татарские традиции и быт как раз-таки сохранятся и будут развиваться вот в той среде, которая как раз-таки присуща российскому миру, и здесь об этом подробно описывается. Конечно, будет очень интересно это для наших учеников. Renkli kitaplarının arasında faksimil yani geçmişten neşir etilgen kıbız saklanıp kalgan bütün hususiyetlerini kaydetmeli. Bu Lev Tolstoy'un Ayvanlar hakkında hikayeleri
талебелері ве Александр Пушкинын балычық ве балықчы адлы массаллардыр. Бұл электнен талебелерде Русия классиклерінің яратылыжығы ile туфған тілде таныш олмақ имканлар яратыла. Bundan ғайры китапханенің фондларында Қырымда яшаған чешет халықларының тарихы, медениеті ве адетлері ақында китаплар пейда олды. Бұл қырымчақлар, Қырым қарайымлерінің тарихи медени асабалығы ақында китаплар. Умютетем ки талебелер бөлелікнен ось ве башқа халықлардың тарихы, медениеті ile таныш оларлар. Бұл қави дослық мұнасибетлеріні ярата. Исмаил Гаспринский адлы медиа мерkezінде келечекте нешір етілежек китаплар мұтлақа мектеп китапханенің рафларында олачақ. Хатырлатамыз ки ағымдаки сененің сентябрь айында Мойсе 100-ден зияды талебелерге өз қапуларына ачачақ. Бұл вақаны ватандашларымыз 20 жылдан зияды бекледілер. Айша Шулакова, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Ярымадада Қырым татар журналистика күні қайдетілді. 2011 сенесі Бақшы сарайда олып кечкен Қырым татар күтлеви матбуат васталар конференциясында Қырым татар журналистика күні таздықланды. Бұл күн тесадүфен белгіленмеді. Тамам шу күні мүдефикір Исмаил Гаспринский тарафындан дерч олынған Тержиман Қырым татар газетасының ilk саны басылды. Бұл газета Русия империясында яшаған мұсылманлар әлісі тарафында рағбетлі олып севілді. Қырым татар журналистика тарихы ве бүгінгі алы ақында тәфсилатлыжа София Шукурова тариф ете. Тамам 1883 сенесі апрелінің 10 күні Тержиман газетасының бірінші саны дүния юзыны көрді. Газета сәйфелерінде сияси, иқтисади ве медени мевзулары айдынлатылайды. Газета Русия империясында яшаған мұсылманларының жемиет аятында өзгін ғайының негізі еді. Бұл нешір сияси вақайларны түрк мұсылман халқларының раатсызланған суалерны хабердар еткен газета еді. И для Бахчисарая, и для Крыма в целом, я думаю, и для России это достаточно значимое была типография, и Исмаил Гаспринский, несомненно, очень много сделал для развития культуры, для образования мусульман. Бүгінгі күнде Миллет телеканалы фаал иштирак етіп келмекте. 100-ден зейді яш инсанлар ана тілімізде олған бір сара программалар üzerinde çalışалар. Хаберлерні фаал журналистлер азырлайлар. Миллет телеканалының мұхбері хаберлер информацион программаның алып барыжысы Алиме Кайбулаева балалықтан журналист олмаға арзу етейді. Өзінің арзусына ерішмек үшін еменлік ile адымлады. О Қырым Федераль университетінің журналистика факультетini бітірді. Шымдейсе бұл университетінің Қырым татар ве шарқ филология факультетінде оқуыны девам еті. Алиме айтқанына көре журналистика аятының бір парчасы олғаныны қайдеті. Мен әр вақыт өз халқымызға файда кетірмеге істередім ве оның үшін бұл зенатыны сечтім. Асылда Миллет телеканалы ашылғандан соң мен айны бұл ерде çalışmaға қарар алдым. Bizim böyle en mühim meselemiz bu elbette seyircilerimizge gerçek malumatını vermek ve operatif şekilde bu malumatla tanış etmektir. Bizim haberler takımımız ise her gün Kırım Tatar halkını hayatına aydınlata ve bu yerde çalışan her bir muhbir böyle hakikatını bilmek ve insanlara yardım etmek üzerinde çalışmakta. Rusия Федерациясында çalışkan Vatan Sedası adlı yekeni Kırım Tatar radyosu mühim hadiselerden biri oldu. Radyomuz üzerinde 10 insan, tahminen 10 insan çalışmakta. 24 saat devamında bizim yayınımızda meraklı rubrikalar, müzika, eğlence programmalar takdim edilir. Elbette aydavcılar için de bu pek yaxşıdır çünkü onlar tümen ogunda bizim milli müzikamızı dinlemege böyle fırsat var. Biz daima millet için çalışamız. Biz hatırlamak gerekmiz ki Rusya'da birinci Kırım Tatar radyosu yangıray. Bu bizim büyük bir gururumuz. Bundan da gayrı Kırım Tatar tilinde gazetalar ve mecmua basıla Бышный Исмаил Гаспринский adını taşıyan медиа меркез незарет etti. Медиа-центр имени Гаспринского на сегодня входят 3 крымско-татарских издания периодических. Это Яны Дунья, Йылдыз и Мираба. Издания работают, развиваются, получают государственную поддержку. У нас происходят изменения к лучшему. Вот, например, газета «Мираба» еще в прошлом году она была черно-белой, в этом году это уже цветная газета. Тоже такие же положительные изменения и в журнале «Йылдыз». Хотим обрадовать наших читателей, что уже с следующего номера этот журнал будет цветным, полноцветным. Яны Дунья будет открыт музей крымско-татарской печати. Я надеюсь, что крымско-татарские издания будут действительно расти и профессионально, и качественно. Материалы будут еще более интересные, да, они будут рассказывать еще
больше знакомить наших читателей с жизнью крымских татар на полуострове. Медиа мерkezinin реберінде мувафақиет или Мираба газета çalışмақта анда яш несіл әрекет ете. Олар Қырым татарларының юз берген вақаларына айдынлаталар. Эмилия Нанов зенат бойынша ресам. Ама журналистиканы бегенгені үшін Мираба газетасында өзіну мұхбир оларақ açмаға тырыша. Мне интересна культура нашего народа, освещать события, произошедшие с нашим народом. Вот. Ну, например, мы рассказываем про крымско-татарских наших художников, про какие-то события, которые происходили в Крыму. Bundan da gayrı malumatlı insanlar matbuat merkezlerinden de alabilirler. Çok tecrübeli muhbir Zera Mürsüyin şimdi Kırım Müslümanlar Dini İdaresi'nde çalışa. O regular şekilde muftiyatımızda olğan vakalarının epısını haberdar etti. Более 15 лет я проработала на радиостанции ведущей. Тогда как-то не было такого конкретно, что журналист, радиоведущая. Ну, а затем уже началась именно журналистская работа. Это была пресс-служба Рескомитета по транспорту и связи. Затем телеканал был, где я работала в новостях. Это была очень интересная работа. Это был такой серьезный этап моей жизни. Кырым татар журналистика күніне миллет телеканалы ичтимай ағларда флешмобну кечере. Оның мақсады Кырым татар мұхберлер ақында тариф етмек. Эпысы істегенлер іштирак ете білелер. Өз зенаддашларыма, мұхберлерге, яғни Кырым татар матбуатынен оғрашқан зенаддашларыма әлбетте біріншіден илхам тілейм. Мұна біздің кечмішімізде олған бұйық бір әдебиятны аз олса да, аз мы чоқ мы іште біздің матбуатымызны Кырым татар тілінде olgan yazılarını elbette şimdi de devam etmek gerek. Büyük bir geçmişimizin güzel ve parlak geleceği olmasını isteyim. Jurnalist ve muhbir olmak pek mesuliyetli ve mühim zanattır. Niçin degende bugünkü günde bizler muhbirler olarak halkımızın hayatını aydınlatmaktayız. Ve bu münasebetle ben bir zanatdaşlarımga icadi muvaffakiyetler ve ilham dileyim. Koygan maksatlarınızga erişiniz. София Шукурова, Асан Зевадинов, Millet üçün. Экібіңден зеде қырымлылар Бубар Русияның силялы куветлерінің сыраларını толдырacaklar. Аскерлікке чағырылған инсанлар арби қызметіні ярмадамыздың территориясында кечежеклер. Авескерлар исе қытада девлетімізге борч бережеклер. Бұқта бар аскерлікке чағырып 2017 адлы матбуат конференцияда белі олды. Бар чағырывның хусусиетлері ақта мұхбирimiz Айша Шулакова девам ете. İlk sefer Kırımlılar için arbi hizmetini kıtada geçmek imkanları peyda oldu. Onlar ile tek ava desant ordularının elit bölükleri toldurulacak. General Ştab ve Arbi okrugunun ştabı yarımadadan çağırılgan insanlarını Rusiyanın başka regionlarına askerlik hizmetini geçmesinler dep Kırımga kol tuttu. Kıtağa tek ava desant ordusunda hizmetini geçmege istegenler ketecekler. Biz onlarını en istidatlı Kırım sakinleri dep sayamız. Onlar arasında 20 insandır. Kalganları ise Kırım'da hizmetini geçecekler. Kırım Rusya Federasyası'nın erkanında 3 yıldan beri bu müddet içinde 3000'e yakın insan Rusya'nın silahlı kuvvetlerine çağırıldılar. Onlardan 10%'ı Kırım Tatarlardır. Akyar'ın harbi bölüklerinin birinden mahsus anlaşma imzalandı. Bahçesaray rayonu icra harbi hakimiyetleri ile bu harbi kısmı ile anlaşma imzaladı. Tatarstan Cumhuriyeti bu regionga kuratorluk yapmakta. Onun için biz Bahçesaray'daki yigitlerini Akyar harbi kısmına yollayık. Bu yakşı başlanu ve onu devam etmek niyet etemiz. Kırım Müslümanları için Rusya ordusunda dini ibadetlerini kütmesi için onaytlı şarayetler de yaratıldı. Günde 5 kerelik namaz kılması için mahsus odalar yapıldı. Biz din hususiyetlerini yaxşı anlayıq. Kiyev'nin Kırımlılarını Rusya arbi silahlarına çağırılığını toxtatmak gibi talaplarına arbi komissarlar cevap verdiler. Yani Ukrayna hakimiyeti anlamak gerek. Kırım bu Rusya teritoriyasıdır, dep kaydetti Vadim Meshalkin. Askerler Rusya arbi hizmetine büyük kıvanç ile keteler ve Rusya ordusunun şarayetleri Ukrayna ordusunun şarayetlerine nisbetten çok güzeldir. Askerler urba aşayt mahsulatları ve maddi yardımının tayin etileler ve onların ekseriyeti hizmetini Kırım'da geçeler. Ayşe Şulakova, Edem İsmailov, Millet üçün. Ахмежитте шерінің немсе фашист басқынчылардан азат етілмесінің 73 yılını kaydetелер. 1944 сене апрелінің 13 күні Москвада пайтақтың азат етілмесіне бағышланған 120 атыш яңғырады. Бүгін есе Ахмежит шерінде сабадан башлап
тантаналы тедбірлер кечірле. Бұқта бізім небеті келев қамызда. Бүгін Ахмеджеттің азат етілуі себебінден пайтақтымызда бір сыра тантаналы мерасимлер олып кечті. Қырым партизан вепатпольчик абиденің янында ветеранлар топланды. Тамам олар бір шеге бақмадан ватаныны қоршаламақ үшін көрештілер. Дедушки, которые с честью защищали наш Крым. Доброго всем здоровья. Спасибо нашей молодежи, что она никогда не упала лицом в грязь. Мы живем в мире и согласии. Ветеранларнен берабер мерасимде эмде талебелер, акимет векелері, вейерлі сакинлер иштирак еттелер. Оларын эпосы абидені огынде гүлчемберлеріні қойдылар. От дедов к сыновьям, от сыновей к внукам, от внуков к правнукам. И так из поколения в поколение память о Великой Отечественной войне должна жить вечно. С праздником! Ветеранларның айтқанларына көре Т-34 танкы вастасы или қызыл байрағыны көтеріп, арбиджилер Қырымға қайтып, бұттун ярамада азат етілдеп илян еттілер. Бүгінге күнге қадар бұттан Ғалибе шер бақшасында тұрмақта. Эм яшлар, эмде буйыклер ветеранларға барышықлық ветінчілік үшін тәшекүрлер білдірділер. Чтобы они жили дольше и чтобы всегда были такими же сильными. Я хочу им тоже пожелать, чтобы они жили тоже дольше и чтобы мы тоже такими были, благородными и защищали свою родину. Анянеге көре бұл күні Эбедей Атеш янында да Гагарин адына бақшасында хатырат етбірлер өткерілмекте. Елан олғанлардың хатырасыны сүкінет дақасы или аңдылар. Ветеранлар üçün таныш олған нағмелер яңғарады, вегіл чемберлер қойылды. Ахмеджетіки 37-ші мектеп талебелері исе ант етіп яш ордысының сыраларына кірді. Республики Крым, Российской Федерации. Бунен берабер бүгін Ахмеджетте «Дорогами Победы» адлы акциясы өткерілді. Ахмеджетке Эфсаневи Ғалип трені келді. Ред Ратрен Арби Дженкінің иштиракчысыдыр. Оны Бендезияде инсан қаршыламақ келді. Байрам хайырлы олсын. Истеклелердің эпосы бұл вагонға кіріп, бұтын тәфсилатлар или окренмек имканлары бар еді. Он ходит уже 2 года. Сам поезд привезли к нам с Тихорецкой. Вагон же наши крымские. На этой платформе представлены 2 орудия. Это 45-миллиметровая известная пушка, еще была создана в 1938 году. И пушка ЗИС-3 43 года. 76 мм калибров. Біздің телевизион группамызға исе паровознын юрегінде бұлынмаға имкан олды. Таким образом, за лопатя наши деды приближали победу Берлину. И въехали в Берлин, естественно. Қайт етмек керек ке жең башында Ахмеджеттің иалесі 150 бинден зияде инсанны тәшкел етеді. Майыз 1944 сенесінде исе аман-аман 67 бин инсан. Ғалибе üçün ватандашларымыздың чоқысы өз истесіні қоштылар. Олар арасында Эм Улу Джанженкі Хараманы Абдультифук, Узир Абдураманов, Сейтнеби Абдураманов, Насибулла Велилаев ве әлбеттеки 2 дефа Хараманы Аметхан Султан. Тамам оларының дестігі или бүгінгі күнде бізім тынч яшаяшыны кечереміз. Сабрия Халилаева, Энвер Аблазис, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Судақ шер сәкіні пауэрлифтинг спорт ұстасы юг машина геми трекпул спорт чешті бойынша Русия ве Қырым рекордсмені. Гиннес китапында рекордның сайбы Джамшит Исматилаев тарақташ көйінден шеріні бошатқан әбидесіне же омуз үстінде штанға көтеріп келді. Спортчинен берабер бізім телевизион тақымызды бұме Софияны кечті. Ве бізім мұғбіріміз София Шукурова тәфсилатлар иле девам ете. Ярын апрель 14 күнні судақ шәрі немсе фашист басқынчалардан азат етілгенінден 73 ел олачақ. Бұл себептен спорт ұстасы Джамшит Исматилаев өзі үшін яны рекордна қоймаға қарар берді. Мы должны пройти от села Дачный Тарахташ до города Судак, до Шпиля, где у нас монумент освобождения города. И задача в следующем: 50 килограмм штанга мы должны пройти на определенное время, на определенную дистанцию. Джамшит ярдымчысы иле берабер елға чыха. Кечмек керек олған месафе 5 километрны тышкелеті. Бұне беттеки да жиди сайылған юрышке азырлықтыр. Друзья, мы прошли уже 1 километр 800 метров. Осталось приблизительно порядка 1,5-2 километра.
Пути уже 24 минуты. Жамшит Тарахташ көйінден Судак шәріне қадар омызына 50 килограмм штанганы алып, бір саат içinde етіп келмек мақсат қойды. Спортчыға Русияның en yüksek Эльбрус ноқтасына көтерілген досты Юрий Геджукевич қол тұтты. Хочется поддержать человека, начинание, чтобы люди смотрели, поддерживали, подтягивались, брали хороший пример здорового образа жизни. Апрельнен 21 күні спортчы Русия Федерациясының яны рекордыны қоймаға планлаштыра. Бұны о Русия Федерация президенті Владимир Путинның репрессияға ұғыраған халқларының реабилитация таймері имзалағанына бағышламаға істей. О дақ ерлерінден 18 километр месафені учан су адлы учан сувындан Айпеты дағына же бармаға ниетлене. Жамшыт қойған мақсатларға айменлікнен адымлай. Сонки месафе халаве спортчы абедеге яқынлаша. Сон чечеклеріні қойды ве эпісі меретлер берабер қазанған ғалебені ве тарихны дайма ақылда тұтмақ чағыра. Наши все предки воевали за освобождение наших стран, наших народов, отдавали души. Дед мой, когда был еще живой, он всегда рассказывал, что это ужасная история нашего народа. То есть он говорил, как он освобождал, сколько их разных национальностей были у них в роте. И он дошел до Львова, защищал Львов. Второй дедушка, я, к сожалению, его не видел, он защищал Ленинград. Основная задача крымского татарина – чтить предков. Если мы не чтим предков, это большая-большая ошибка. Судак шерінің мемориеті ой сәкенлерінен ғұрурлана. Мы всегда рады людям, особенно нашим местным судакчанам, богатырям, которые занимаются спортом, пропагандируют спорт среди детей. Администрация города будет всегда поддерживать такие мероприятия. Жамшит Исматилаев яшнесельный спортнен охрашмаға чағыра. Заниматься спортом, кто где-то себя найдет, конечно, не советую, может, не совсем это корректно будет привлекать к этому виду спорта, но заниматься единоборствами, заниматься активными видами спорта. Больше двигаться, и все будет хорошо. Аталар сөзлерімізді айтылғаны кібі сағлам бедінде сағлам рух. София Шукурова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Ярымадамызда яңы Қырым татар йылдызлары Янажақ Бақчы-Сарайда Миллет йылдызы атлы эсас вокал телепроекты старт берді. Бұл бұйық тедбірдің тешкелетшісі Миллет атлы Қырым татар жемаат телеканалы олды. Бұратлық күнлері девамында әнді бірінші кастингі олып кечті. Насыл ержелар жюри азаларына мерақландырды, мұхберіміз Сабрия Халиляева біле. Тантаналы леханың бірінші басамағында истеклерінің епісі іштирак ете білді. Эсас шарт ана тілінде ерні ижра етіп, жюри азаларыны айретте қалдырмақтыр. Өз истидатыны нумайыш етмек үшін әм яшлар, әмде бұйықлер тешриф бұйырды. Ләкин екінші турға тек еді инсан кечті. Оларының арасында Эбидиет ансамблінің ержесі Мустафа Алиев. Мустафа Амитхан адлы ерні әлде етті. Мустафаның айтқанына көре, о музыканен балалықтан оғыраша. Оғыланның фікіріне же Қырым татар ерларында халқымыздың медениеті ачықлана. Я считаю, что это некий толчок. Булейха Қырым татар халқымыз, медениетіміз инкишафы үшін яқшы басамақтыр. Менің фікіріме көре бөлі кібі ярышларының ярдымы или яш истидатларымыз өз иджадыны тақдим етіп олурлар. Брянская койның сакені 30 яшындaki Решат Эдемов есе Бақ Гузелім ве Бақчы-Сарай қызлары адлы милли ерларыны ижра етті. Ве жюри азаларының диққатыны желп етті. Ele bozdu kalem kaçtı bizim sönmez yıldızlar. Olar hepsi şaire kızlar, o da kızlar şey kızlar. Bu konkurslar oluş gerek. Çünkü Kırım Tatar televizyonda, radyoda bütün adamlar Kırım Tatar milleti, Kırım'da yaşayanlar, Kırım'ın uçetinde de yaşayanlar hepsi işitsinler, bilsinler. Millet yıldızı adlı leyha çerçevesinde iştirakçiler arasında em huvanç em de kederli duygularını doğura. Bazıları hatta koz yaşlarını da tutup olamadılar ve bu tabidir ikinci turga geçmek herkeske nasip olmadı. Nigina Sidikova çeşitlilerde müzikal kompozisiyalarını yerladı. Lakin en istidatlı yerci unvanını kazanmağa ona tek gelecek senede kısmet olacak. Для меня это, несомненно... Мен үшін бұл ярыш бұйық тәжірибедір. Жюри азаларына жоқтан-жоқ тешекүрлер білдірмек істейім. Олар маңа яқшы дәрсіні берділер. Эндіден мен да жоқ çalışacağım ve келечек yılda өз күчлерімні кенеде сынап бақарым.
Невбеттeki ярышка keçmek üçün iştirakçiler өз вокал истедатларını нумайыш еттелер. Мында милли веземаневи кырымтатар йырлары яңгырады. Seçimге көре 7 инсан ярым финалга keçti. Оларга жюри азалары Кырымда нам казанган артистлер Дилебер Османов ве Эльмира Налбантова, Джумхури ве халкара фестивальлерінің галибы Гүзел кыймет кестилер. Сегодня пришло достаточно. Мында истедатлы балалар топланды. Олардың арасында ең күчлі ерджиларны seçip алдық. Умут етеміз ки, олар келечекте ажайып ердже олмаға тырышырлар. Могу сказать, что да çok güzel seslerini eşitmek isteyimiz. Menimce bu yarışın yardımının böyle insanlarını taparmız. En esas men üçün mana bu millet yıldızı degen yarış gençlerimiz, torunlarımız, balalarımız üçün. Onun için men kuvana keldim. Çünkü biz onlarını sanatçı dep seçip alamız. İleride. Olar bizim geleceğimiz. Millet Yıldızı Lihan'ın teşkilatçısı, Millet telekanalının general müdürü Seran Mambetov'dan bildirgenine göre, vokal yarışının Nevbeteki kastingi endi bu cuma ertesi kunu Kezlev şehrinde olup geçecek. Yarışının esas maksadı, yaramadığımızın çeşit köşelerinden istidatlı insanlarını tapmak ve büyük sanağa çıkarmaktır. Kısmet etse, Eylül ayından bizde kundirekler çıkacak. Efirge ve sentyabrdan başlap bu seyircilerimiz programlarında görecekler ve finalın en sonki büyük bir konser olacak noyabr ve dekabr aylarında Allah kısmet etse. Millet teлеканалы Erkesni Lihan'ın iştirakçısı olmağa çağıra. Mında yaşına bakmadan istiklilerinin eposu iştirak ete olurlar. Millet Yıldızı Lihan'ın finalı noyabr ayına ötkerilecek. Galip 100.000 ruble mükafatını alacak. Bundan da gayrı Kırım'ın en rağbetli icracının klipini çıkarmak imkanı olur ve onun yerleri Vatan Sedası radyo yayınlarında yankıracak. Geliniz, iştirak etiniz. Galibini kazanınız. Yaramadığımızın en belli insanlarının arasında olunuz. Sabriye Halilаева, Умер Мустафаев, Millet için. Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde Alim Fizika Riyaziyat ilimler namzeti Roland Kadıev'nin doğan kunundan 80 yıl толғанына bağışlanған hatara merasimi olup geçti. Tedbir teşkilatçısı Namuz Cemaat Kırım Tatar Teşkilatının Aksakalılar Şurası oldu. Bu haqta bizim Nebeti Хамызда. Roland Kadıev 1937 senenin aprel 9 günü Bakçısaray rayonunun Azek köyünde doğdu. Sürgünlükten son onun ailesi Samarkand vilayetine tuştu. 1959 senesi o şehirinin Devlet Üniversitetinde fizik fakültetini ala derecede yekünlep kafedrada kaldı. Roland Kadıev SSR İlimler Akademiyasının Astrofizika ve Gravitasiya Şurasına Cenübi Cumhuriyetlerden kirgen yekeni alim oldu. Ona parlak alim karyerasını yapmağa imkanlar yaratıldı. Ama o bir şeyge bakmadan halkının ak hukuklarını gayrdan tiklemege yolunu seçti. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin veteranı Ruslan Eminov Roland Kadıev ile hareketke temel koygan ediler. En birinci intelligent. İntelligentlerden de içten doğma anasının sütünden özne yukan o inteligentin nereye barsa kimden sübetleşse şu arada da nasıl sosyal merdivende olmasın o adamlar ek kere hapishaneye de düşüp çıktı. Onların arasında da her vakit hürmet kazanıyordu. Tedbir teşkilatçısı Namuz Kırım Tatar Cemaat Teşkilatı'nın Aksakallar Şurası'nın reisi Dilşat İlyasov aytan halk öz karamanlarını bilmek gerek. İlimge ketken olsa çok şeyler yapacak idi ve dünyada namlı bir alim olacak idi. O ketti milli hareketke. Çünkü o özünün milliyetini, sürgünlüğünü başından geçirdi. O milletin ölümlerini, bütün kıyınlıklarını, bütün ona yapılgan cinayetleri korup onun yüreği dayanmadı. Kırım Tatar Milli Hareketi'nin iştirakçısı İzzet İzidinov Roland Kadıev'nin cesur ruhu hakkında tarif etti. Он всегда говорил, одни мы непобедимы. Нам надо больше друзей среди других народов. Это было его золотые слова. И об этом говорили и наши старшие поколения. Мустафа Селимов, Жеппар Ағалар, Бекір Ағалар, hepsi айтатынlar. Bize dost çokça gerek. Dostlar çok kaysa biz yegerimiz. Milli harekette yegerimiz, vatanımıza kaytarımız.
Али оқув йұртның китапханесінде Рулан Кадыевның весиқалары ве язмалары сақланып қалды. Олар екенен осқада олып, алимнің аяти тарихыны қорыйлар. Хатырат Эдбірді университетінің тесисчісі Февзи Якубовды бар еді. О Рулан Кадыевның мунасип әрекетлеріні нүміне оларақ кетіріп, яшларға насиат берді. Бүгін мен ешбір аңнамайым, біздің яшлар за длинным рублем дейлер. Қырны ташлап кеткендерін. Бұл егетлер, Ролан Кадыевлер, олар өздерін жанын берділер. Қапысқаналарда отырдылар. Ролан Кадыевлерге шағанлар да баяқы көп еді. Лекін Ролан Кадыев епсінден башқача тұрайды. Оның ирадесі өксек еді. Мен яшлар үшін айтаман. Қараңыз о тарихларыны. Миллетіні sevmek керек, миллетке япышмак керек. Көкіректе үстірбан жыртып, мен ватан севемен, мен қырым татарыман, мен мұндаман дегеннен қырым татар олмаз. Қырым татар ақыл идрақман олар. Қайдет Мелекет Тедбірге Қырым Мундистік педагогика университетінің ожалары ве студентлері келділер. Олар үшін белі ватандашларымыздың аяты мерақлыдыр. Ролан Кадыев тарафлама инкишаф еткен инсан еді. О Қырым татар верус тілдерінде шиырлер язайды. Извечно к истине стремление, смертельной схватки зла с добром, воюет человечек день с изюитским вороньем. Ролан Кадыев милли әрекетті иштирак еткені үшін 2 кере махкум етіліп, учер ел апске қапалған еді. Бұтын омрыны халқының ватанына қайтмасына бағышлады. Ләкин озы Қырымдан ғурбетлікте қалмаға мечбур еді. Елі 2 яшында олғанда 1990 сененің майыс 15 күнін Ролан Кадыев девамлы хасталықтан вефат етті. Фадиме Сейтмамут, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. 56 ел эвелсі тамам апрельнің 12 күні инсанның кайнатқа илкере учышы олып кечті. Совет космонавты Юрий Гагарин Восток адлы кайнат кемесінде ер этрафында айланып бірінші орбиталь учышны япты. Бүгін космонавтика ве авиация күні кібі тарихке кірді. Қайдетмек керек ки Қырым татарлар арасында да авиацион ракеталардың япылывы ве кайнатқа йоланмасы иле ұғырашқан инсанлар да бар. Бұқтан бізімне беті келев қамызда. Bazı insanlar bilmeler ki kainatқа birinci insanlarının yollanması, zeminin birinci suni sputnikinin yapılığı ve bütün dünyaya belli özek hareketlerinin peyda oluğı bizim vatandaşlarımız ilimler doktoru ve profesör Rifat Apazov'nin bağlıdır. Mühendis İlyas Alçikov ise çeşit uzak aparatlarının kuruculuğuna iştirak etken edi ve Sergey Karlov'nın konstruktör bölügüne çalışaydı. İlyas Bey'inin aytkanına göre o Rifat Apazov ve ulu vatan cenkinde 2 defa haramanı Amitxan Sultan'ın dostluk münasebetlerinde bulunaydı. Tamam Rifat Apazov o kainat sahasında çalışkanını silten berdi. Я, во-первых, искренне белой завистью завидую нынешней молодежи, потому что они живут в такое прекрасное время, когда столько информации, компьютер, интернет, все, что хочешь есть. Нужно только желание. Было бы хорошее, сильное желание, стремление, и нет проблем. Иди учись, работай, осваивай. В космосе нужны энергичные, талантливые, настойчивые, настырные ребята. Bugün ise Artek Balla lagerinde kosmonavt Oleg Novitskiy ile canlı bağ tızıldı. MKS raketası Kırım üstünde uçan zaman ballarının canlı efirge çıkarıp kainatta olğan bütün kosmonavtlarının mütehassıs bayramı ile hayırlamak imkanı var idi. Приятно услышать такие поздравления из самого знаменитого пионерского лагеря нашей страны. Artek ballarında tek online şekilde değil de hem de gözüne çeşit suallarını vermege imkanı var idi. Lagerde kosmonavt Nikolay Çub davet edildi. O ise aveslik ile o zinatı hakkında tarif etti. Çoğusu oğlanlar gibi balalıktan o kosmonavt olmağa arzu eteydi. Я бы посоветовал и пожелал ребятам хранить свои мечты, нести их с собой через всю свою жизнь, потому что иногда мы не видим путей, как реализовать те или иные наши задумки. Но жизнь нам порой подбрасывает такие возможности. И если человек идет с этой мечтой и несет ее с собой,
то раньше или позже он получит эту возможность и сможет ее использовать. А если он ее положит на полку, то даже шанс, получив, он ничего не сделает. Балалар ise байрам программаны hazırladılar. Артек бала лагерінің генераль мудирі Алексей Каспаржак айта ки, эндеден бойле мерасимлер анеге чеверлежек. Нам очень хотелось в какой-то форме, чтобы дети пережили ситуацию 12 апреля 1961 года. Праздник должен иметь совершенно другую окраску, и он должен так же, как и многие другие, быть в числе первых праздников нашей страны. Bundan son isteklerinin episi kosmonavt aşını danını alıp oldular. Mında tuşonka mahsus yapılgan otmek ayrı savutta şorbalar. Bir haç vakit devamında Artek balları Dersin kainat gemisinde bulundular. Rifat Ozimir Türkiye'den geldi. Ayta ki Artek çeşit millet ballarını birleştiren. Bu gibi merasimler çeşit ballar arasında dostluk münasebetlerini pekiteler. Это весело, это интересно. Интересно познакомиться, интересно сфотографироваться даже с ним для меня, потому что я ни разу в жизни не видел космонавта вживую. В детстве я очень много интересовался космосом, да и сейчас интересуюсь, хоть и уклонился к гуманитарным наукам, но все равно для меня это интересно и познавательно. Bayram oş xulunun yapılgan raketa ve ava toplarının uçurmasının yükünlendi. Bu da zeminde yaşayanlarından kainat vatandaşlarımızga bir selam oldu. Muhammed Zikiriyev, Akin Bikirov, Millet üçün. Devlet Milletler Ara Komitetinde Mesliyat Şurasının nevbetiki müşaviresi olup geçti. Olar Kırım Cumhuriyetinin reabiliştirilgen halklarının tilinde neşir etilgen edebiyat hakkında müzakere ettiler. Bu sene edebiyatның çıkışına 1,5 milyard ruble ayrıldı. 50'ge yakın el yazmalarının takdirini mütehassıslar belgileyler. Bu tedbirden bizim muhbirimiz Ayşe Şulakova. Toplaşıv çerçevesinde iştirakçiler geçen yıldan kalgan 7 el yazmalarını ve 40'a yakın yanı eserlerini bakıp çıktılar. Onların arasında sanatçınaz Elmira Çerkezova'nın Kırım Tatar resamları ve Ameli Süslü sanatının ustaları hakkında kitap ve yazıcı şair Ablaziz Veliyev'nin 2. Cihan Jenginde iştirak etken Zabitler adlı eseridir. İşimizni başlaganda biz tuğan tilde yazılgan eserlerge ayrıca emiyet vermege planlaştıraydık. Bugün medeniyet çalgıcılar tarihi hatıra el yazmalarını bizge çok getireler ve biz olarga da diqqat ayıramız. Kırım Tatar Yazıcılar Birleşmenin reisi Uriye Edemova böyle kıbı koruşuvlerinin emiyetini kaydetti. Onun aytkanına göre milli neşriyatlarının inkişafına kol tutmak gerek. Evet, biz uların içinden en mühimlerini, en gerek soylarını, bugünkü talaplarga cevap verebilecek eserlerini saylap alıp, ularını biz bir tertipke koygan alda vermek gerekmiz. Ve bugün şunun üstünde baş yorup, ciddi fikir etip bu işe belsendik. Men bellesem inşallah güzel neticeler olur. İsmail Gaspinski adına Medya Merkezi'nin müdür muavini Şevket Mustafaev episi şair ve yazıcılarını işbirlikке çağırdı. Мы рассматриваем любые. Biz çeşit tekliflerini bakıp çıkamız. Eğer el yazma meraklı olsa, mutlaka onu neşir edecekmiz. Keliniz. Toplaşının neticesinde en aktual ve meraklı 15 eser seçildi. Sonki karar bir aydan son çıkarılacak. Tuğan tilde yazılgan eserlerge emiyet berili. Olar Kırım'da yaşayan halklarının tili ve medeniyetinin saklanmasına yardımcı olmakta. Kaydetmek gerek ki geçen sene 17 kitap neşir olundu. Çoğusu Kırım Tatar tilinde basıldı. Ayşe Şulakova, Ramazan Alivapov, Millet üçün. Zenat boyunca mühendis-mexanik endi 30 yıl devamında tavxanelerde, yani teplitsalarda Kırım için egzotik meyvelerini ostırı. Kırımda limon osecegine evvelden kimse inanmaydı. Ama onun ısrarlığının ve soysoplarının işançının bu iş Şevki Şerfedinov'nın kolundan geldi. Limon tereklerinin kokusunu duymak ve Kırımda osken limonlarının lezzetini almak bizim televizyon takımımızga da nasip oldu. Limon subtropik ikliminin ösümlüğüne bakmadan Sağ şehrinde limon tereklerinin balaban bahçesi var. Şevki Şerfedinov ise onlarını baxa. Bu limonari endi 29 yıl devamında Avustralya. Mında 100'ge yakın limon terekleri var. Onların çoğusu 3-4 ve hatta 5 metrlik yüksekliğine yeteler. Şerfedinovlar ailesi Kırım'a Orta Asya'dan 1988 sene koçup geldi. Tamam şu vakittan beri limonariyini yaratmağa başladı.
башлады. Шефхи ага андан лимон тереклерinin алма чешетінің фиданларını кетірді. Амма оларны отыртмақ үшін ер yok еді. Чүнки яғмурлардан сон эфас барында су тулайды. Дренажи сделал, отвел воду. Мен дренажларны яптым ве азбардан сувны чыхардым. Шымды лимонлар оскен ерде менің бойнума қадар қамышлар оскен еділер. Мен исе бутун еріні темізлеп, топрағыны елледім ве бір шейлер остурмек үшін еллерімден келгенini yapmağa tırıştım. Sıcak iklimde doğru bakımdan цитрус әр вақыт ешіл olğan çok yıllık ösümlük әр вақыт ötse. Zinaat boyunca mühendis mexanik Şevki Şerfidinov bildirdi ki nasıl etip limonlarını ostırı başladı ve ne yerden bu hareket çeşidine merak peyda oldu. Где я работал, это мехмастерских. Мен механик işxanesinde çalıştım ve anda mağa limon terегini bağışladılar. Terечik çok vakit devamında işimde edi. 50 adamlardan hiç birisi bakıp gelmedi. Onun için men onu evge getirip teplitsaga saçtım. İşte mında limon teregini benim sevgim peyda oldu. Sabina Şerfidinova Şevki ağanın keleni. O bildirdi ki ömür arkadaşıyla tanışkanda bu ailede limon oskenini axında bilmedi. Evvelden bu limonlarını ise anası her vakit evge işten son getireydi. Ахайға çıkmazdan evvelде мен bu meyvelerden tanışırdım. Benim anam yerli ekim olup çalışaydı ve onu her vakit bu limonlarla sıylaydılar. Anam ise onlarını evge getireydi. Şevki Şerfidinov öz törünüyle tecrübesiyle paylaşa. Çünkü tereklerge endi 29 yıl. Onların orta yaşayış devamlığı 50 yıldan ziyade. Yaxşı bakuvdan ve hastalık profilaktikalarını geçirsen, terek 100 yıldan ziyade yaşay bile. У меня внук есть, Осман. Mende Osman torunum var. Onu limonlarını nasıl doğru bakmak, tamırlaşmak ve çağaltmak öğretim ve o er vakit benim yanımda durup her şeyini akılında kaldıra. Limonlarının öströvünden gayrı Şevki Bey'de da bir avisligi var. Bu çiçekler mında yerani yani giran çiçekinin 200'den ziyade çölmegi var. Mayıs ayında ise bu çiçekler Şevki ağanın azbarını yarıştırıla. Sultan Emeci Dmitriy Nizavoy millet için. Ахмеджетте ислам dininin şartlarına esaslanған mekteптен evvel ve mekteplerde işletilecek metodik kullanmalarının prezentatsiyası olup geçti. Merasimni Qara Musulmanlar Dini İdaresi teşkil etti. Tafsilatlıca bizim levhamızda. Балалар bu bizim келечегimiz. Alimlerinin айтқанына көре, оларның тербиесini evlat dünya yüzünü көрмезден evvel başlamak gerek. Ve bizim maksadımız olarga din terbiyesini vermektir. Deyler merasim teşkilatçıları. Tedbir Qırım Musulmanlar muftisi Acı Mirali Ablayev'nin çıkışıyla başlandı. En birinci istegimiz ve düşüncemiz neydi? Dinimiz, milletimiz ve milletimizin de geleceğimizin milli iradesi çok güçlü olmasıdır. Ben çok memnunum bugünkü analarımız diyeceğim. 4-5 balası olan kadınlarımızın, hocalarımızın o kadar Kur'an'da büyük bala çağısının çok olmasına rağmen binlerce şükürler olsun. Çünkü böyle bir analarımız var iken, böyle bir yetişen hocalarımız var iken inşallah ne yolda kalırız, ne aç kalırız, ne çıplak kalırız. İnşallah bu vatanda devam ederek yaşamamıza dinimiz, dilimiz hepsi çok inkişaf edecektir. Bu millet yaşayacaktır ve herkese de yaşatmaya da öğretecektir. Faydalı ilim leyhasının kuratörü, din hocası Zeyni Bayırova bu gibi işini becermege gaye nasıl peyda olganını aytты. Bu yarışta bizim bütün hocalarımız dini terbiye ve dini tahsil beruvde nasıl bir metodlar kullanmak gerek olğаны hakkında ve asıl olarak bu metodikaların özlerini uydurup çıkarıp bizim oğlumuzga taqdim edecek ediler. Ve bu 3 ay geçti. Bizler bu hocalarımızın yapılan bütün bu metodik kullanmalarını gözden geçirdik. Ve bugün inşallah onların arasından en güzellerini saylap, onlarını takdirleyecekmiz, onlara hediyeler verecekmiz. Bu metodik kullanmalarını Qırım Musulmanlar Dini İdaresi'nin epis hocaları yapmağa karar verdiler. Onlar oyun tarzında dinge balalarının dikkatini celp etip terbiye verirler. Bahçesarayda din kurslarını alıp bargan hoca Emine Asanova bu işe büyük gayret ile yanaşkan hocalardan biridir. Bir Müslüman için elbette her vakit sevap kazandırgan şeylerdir. Çünkü Peygamberimiz aytqаны gibi kim bir yaxşılık başlasa, bu yaxşılıkını devam
дам этерген эркес үчүн да себап казана. Иншаллах, мен билесем бүгүн бул бойлы тарихте, күчүк тарихымызда Кырым үчүн, балаларыбыз үчүн япканыбыз күчүк бир адым, ләкин келечекте бу да güzel şeylerге yol açacak. Çünkü бар olgan bir şeyin üstüne endi bir şey uydurmak daha kolaydır. Hiç olmagan alda sanki bir sahradaydık, hiçbir şey yok idi. Ne Kırım Tatarca bir malumatlar din hakkında. Ama şimdi az çok endi bular var ve inşallah devamı daha da güzel gelecek men bilesem. Din hocaları tarafından hazırlanılgan metodik kullanmalarının eposu prezentatsiya şeklinde takdim etildi. Kırım Müslümanlar Dini İdaresi'nin uyken din hocaları ise galiplerini belgilediler. Ve bu kullanmalar Kırım boyunca faaliyet göstergen dini marif derslerinde kullanılacak. Fadime Seyitmamut, Edem İsmailov, Millet için. Bu hafta yüz bergen en aktual mevzular edi ve şu noktada yayınımın sonuna yetti. 7 gün programması siz ile bir haftaga kadar sağlıklaşa, görüşkence sağlıkla kalınız.